Danas je prvi dan godišnjeg odmora, mogu snimati koliko hoću, tako da sljedećih petak do, sigurno sljedećih 15 dana, gledat ću snimam svaki dan, znači. Pošto zadnjih, evo, pola godine, odnosno u septembru kad snimam, nisam stigao, pošto radim ponedjeljak do petak, kao što vidite u vojsci, ne mogu sve snimati, odnosno ne mogu ništa snimati u vojsci. Sad ću gledati ovih 15 dana da snimim svaki dan, bar po jedan video da izbacim. Pa ću vidjeti, hoću imati i motivaciju i kreativnost, a vrijeme imam buhar. A šta ću snimat, to pojma nema. Biće svega, počev od mog pjevanja, pa nadalje. Nikola si se slikala vele. Osjećam jedan pedagoški trener, ostanični zid snimi uspjeno ubije. Boka u tebi, očalo u tebi, je ostao da živi, sad čekaš. Ostavim ovaj vikend u Zavdovićima, pošto tamo živim ovu cijelu 2018. godinu. Danas je zadnji dan, osnova vikend, selim se dalje. Tako da ću ostati ovdje da se oprostim od Irana, od grada. Ako nisam bio u svom stanu ovu godinu dana, bio sam u ovom kafiću, ovom pizza, Enigma. Lokal. Kod gazde Etjena. Ovo je najbolji cimer na svijetu. Bio mi je cimer, ovo svima pričam. Bio mi je cimer pola godine, koliko je puta od toga spavao u stanu? Na jednu noć sam legao, pokrio se vergano, bila je to zimska jedna prava noć. Mislio sam da ću spavati, međutim, stvari se komplikovale, nekada po pola jedan sam se krišom iz svog kreveta izvukao i otišao u nepoznatom pravcu. MM. Za neki koliko? Za neki koliko sati? Pola 12. Pola 12, za neki 8 sati bit ćemo na istom ovom mjestu, samo sa alkoholom na ovom stolu. Ja sam mi naučio. Otkud ti ovdje? Otkud ja ovdje? Ajmo na ciju, ajmo na ciju. Ajde, živio. Cimo, gdje nestade? Nema, to jutro se čekam. Sjedim pijem. Evo Abi, nemoj mene snimati. Teško da ne ide. I kocke 2 kile. Tako sam ja računao. Ja mislim marka i nešto. 3,20 je, evo dokaz da je 3,20.
Došao sam iz kafane, znači ovo ćete rijetko vidjeti u zadnjih, odnosno u sljedećih godinu dana, da ću ovako biti dugo u kafan 3.15, to ću se posvijet nekom snimanju, zajebancijama i side hustle-u. Ali večeras, hajde, opraštao sam se od grada, malo sam popio pa ne znam šta pričam. Sad ću zaspat kod klada. Večeras ću još vjerojatno ostati do 4, izeditovat ovaj video, bit će oko 6 ujutru, 7, pošto mi je internet loš. Sutra kad ustanem ide novi video, tako sljedeći 15 dana.